Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Matthew 5, Kapitulo 44. Ngam ita ibagak kada kayo, ayatan nyo dagiti kabusoryo, kat ikararagyo dagiti mangitadanas kada kayo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Simang pagkagayaman, nasayaat man. Ay nandiya kaya ti maladaw, narikat ti masirmonan. Uy, amom ka di? May nagmanan chismisan. Ay na, bagay mo talaga tinagan mo Amarites. Mare, alam mo ba ang letes? Denggamon atay bagak. Anya man ang dayta? Nakitam ka din di baro abag ni Beverly? Ha? Sino a Beverly? Diyan nga ibagbagakan ka abaro nga empleyado. Apay. Anya man ang tinadlaw mo kinkwana? Nadlaw ko laang, anginginaang dagiti gamit na. Kat? Naamo kalakay abak ng kay boyfriend na. Ay, kat nasaya at ano kasta? At asawa nila kay. What? Naisam gayam day ta Beverly iti at asawan. Dagitay pa'y siguro babak ng tikayat na niya. Ay kat syempre tapno magatang na ti amin na kayat na. Sino nga taday siya ala kay a boyfriend na? Bay am taamon. Si ka talaga. Marites ka talaga. Syempre, kat adan to manin ichika kan ka. Ay, katuan tapno ilibre kanto iti merienda. Ma'am, lunch break kan. Inta manganan. Hay, pangal daw mo't gaya man. Umay kayo ang tamapan tayo di kantin. Madi ijay. Apay ama di, ma'am. Nagado ti chismo sa ijay. Pagbigayan talatan ti balon ko. Ha? Nagbalon kayo, ma'am? Makatipid ka pa'y. Umay ka. Talaga ka di nga ado ti chismosa dito'y, ma'am? Ay na, nagado, Beverly. Isung agannad ka. Ay, agbalo naktulang arudon inton bigat, ma'am. Nasaysaya at nukasta ti aramidam. Marites, apay saan mo't no umay ni Beverly dito'y kantin? Ay, kita kumajibagbagam abag na anangina. Ngarod na, saan samit nga umay mangan? Amangan mo't no, nagbalon. Day tatijak amo. Hoy, amok timang kilati si Tipeki kan saan? Di bagbagam anangina, amangan no ginatang na lang di tapalengke. Sa bagay. Agam di kunkunam nga da sugar daddy na. Pudno ka di? Pudno. Apay aya, di ka mamati kanya. Kat amok amin a background dagiti tattao diti opisina. Amok pa'y no asino dagiti adda babae kan lalaki na ditoy. Aping awan pa'y ni Beverly. Imbaon ni sir. Kasta ka di? Apay ka di. Adda ko maiparamid ko kan kwa na. Dahita ka di nagpost ko na igam mo a folder. Kaasimot ni Beverly no ipaaramid mo amin ken kwa na dahita. Kabailan na. Di ka lang maasyan. Kat barbaro pa ila ditoy. Kasi ka, anyang iti serbin ama suswelduan ka. Ay, O sige, ibagam na agsubli tao may ijay opisina. Imbaglaangan. Tanalpas kumatlaang din ang ibaunan ni Sir Kanyak, ma'am. nagbit ka mat. Ma'am. Tamo kami nga ado pa'y tinaskan nga aramidak dito'y office. Mapan ka kano ijay opisina ni Marites. Ha? Apay ka no? Adda ka no ipaaramid na ken ka. Ingkan, ano sa mun? Sige, ma'am. Ilapas mo amin dayto yan. Inton bigat, kasapulak dagita ang files. Anya? Ras daytoy, Beverly. Nawatam dagiting bagakan ka, ha? Ma'am. Sagay saam dagiti papers ditoy, ha? O sige, alaamon. Ma'am. Inayada ma.
Sensitibo a papeles dagita. Wan, ma'am. Hello, Paul? Hello, Beverly. Nakarain ka ba? Pagbangunan Isam-sambot ko ngamin dagito ipapaarami da kanya kaya opisina. Nagpuyat ka talaga? Wan nga rod. Anya ngay. Beverly. Happy anniversary intun bigat. Ah? Allah. Ay, wan gayam anya. Happy anniversary too. I love you, Beverly. I love you too. Dagasan ka intun bigat. Tama pantag coffee. Saan pa'y siguro? Taapay. Ado nga minti aramida kaya office. Sapay ko matamaawatan nak, Paul. Kasano nga ron nga itod ko kan katirigalog. Maitod mo tulat ta kanyak. Anya ka di day ta arigalom. Amom, inikak iti adu at trabaho ni Beverly. What? Kita man no kabailan na alupasan di impaaramid ko. Si kakit dimet. Anya laon ti basol na ken ka. Tapay akas ta ti tratom. Ay, kagurak dagiti kaskan kwa na aman ang gundaway. Ha? Manang gundaway? Oh, saan kit din aman ang gundaway dagiti kaskan kwa na? Nga amo na lang arudan nga adda asawa na kat tutupan na pailaang. Ay, sa bagay. Oh, pustanta. Addan tumanan nangina agamit na nga itegjay lalaki na. Wow! Nagmayat man na itakwintas mo, Beverly? Regalo day ta, ma'am. Siguro nagnginalay ta niya. Jack amo, ma'am. Regalo laang di boyfriend ko day toy. Kasta ka di? Talaga alab na kaan niya. Wan, ma'am. Kasta ti mayat. Agpinatag kayo adwa. Wan, ma'am. Awan ma ko nakiti boyfriend ko. Taay ayaton nak unay. Agmeeting kayo gayam nga heads of offices. Wan, kat may sakadagiti pagmimitingan mi ti evaluation dagiti newly hired nga empleyado. Karaman ni Beverly? Of course. O kat, anya ti grado na ken ka. Grado na kanya? Mm-mm. 0. Anya data? Thumbs down? 2 at thumbs down. Nalabos ka mo't, friend. Kat anya ngay? Mayat mo ti performance na, iti panagko na. Hay, oray pa'y mayat. Nukas tamat amang tad itinakaro at pan nakaibaba inti opisina tayo. Hay, saanan? Tangin alpas tayon, dagiti kang runahan nga agenda tayo. Kaya't kong ag-evaluate tayo met kadagiti kabarbaro nga empleyado. Sir, mabali na siyak ti umunang agsao. Wen, anya ti baga Marites. Failed ni Beverly. Anya failed? Saan samot affair day ta nga evaluation mo Oh, apay akas talaunay ti panang kontram. Excellent ti performance na. Kanayon mo nga ikan iti trabaho na kat malpas na mat adagos. Marites, ibaga man no nya ti rason. Apay a-feel ti inted mo agrado ni Beverly. Diyo pa'y ngamin amukat, sir. Adda sugar daddy na. Saan kang agsaw iti kasta? Apay, adda pa manaknak mo? Saan anasaya at day ta nga ibagbagam? Anya, ma'am? Nagsinong bat kayo iti opisina ni sir? One, ni Marites, di na amo ti ibagbaga na. Talaga apirpir dyan na ka. Diyak amo, no apay akagurgura na ka. Awan mo ti basol ko kankwana Beverly, agpudno ka man kanyak. Adda ka ti sugar daddy abak ng alakay? Ha? Kasta nga min ti ibagbaga na nga issue kontra ken ka. Isu kano nagngingina dagiti gamit mo. Ala, awan ti sugar daddy, ma'am. Ada boyfriend ko, ni Paul. Ngam saan ko a sugar daddy. Ay, Bayamon, ma'am. Agsublimot lakan ko na dagiti nga aramiden na. Saan mo tapod, no? Apay ko maamagilti, kasta ti rumbang. Saan ka apaapektaran? Saan nga agpa-apekto, ma'am?
Nalinis ti konsensyak. Awan ti aramidak abasol. Apay nga awan ni Marites. Jak man mo, sir. Jak mat ngamin makontak ti cellphone na. Ita pa'y met nga dagit together tayo. Absent. Agoray, sir. Tapadasik mo na nakontakan. Amo na matarumbay nga datoy amin ditoy. Tapno mas pumigsa pa, iti panakilangan tayo, iti maysa ken maysa. Hello? Hello? Uy, Mari. Ayan mo. Birbiro ka na ka ni sir. Talaga kayat ko ti umatender iti get together tayo. Maditirik na. Agkakapsuta. Ha? Agsakit ka? Juan, apay, di mo madlaw iti timag ko. Sa bagay. Agkakapsot ka? Kat anyangay, mayat ka di madlaan dita partiyo. Ay, katuwan Ay na, ay amom. Inusar man ni Beverly dyan ang ginabag na. Ang mga nyo intulod kay sugar daddy na. Paliiwag no madamdama. Numalpas niya party, no di kotse yung mga lakin kwa na, isunday dyan yung bagbaga ma sugar daddy na. O sige nga Rudan, ag-enjoy kayo dita. Bye. Bye! Agsakit ka din ni Ma'am Marites? Ha? Ay, adda ka matgayam dita, Beverly? Juan, Nangag mo ka di, jay, tungtungan mo kini Marites? kumusta ngayon ni Ma'am Marites? Ha? Mapantayo ko mabisitaan, nagsakit pailaan. Apay nga. Si kamot lang ti umay mang bisbisita kanyak dito ospital. Ay, busy damot nga minidyo opisina. Apay nga oray dagiti gagayam ko. Di dakman la umay bisitaan. Talaga kasta. Amamuda ka laeng no da maaladakin ka. Ngam na awan. Saan da kanyam amo? Ala, ibatikan. Imay ka lang binisita. Tani, adamo trabaho. Sige. Ha? Kumusta, Ma'am Marites? Beverly? Anya tiramidam dito eh. Umay ka bisitaan. Kanang yagak mo ton iti prutas. Kumusta nga itirik na, Ma'am Marites? No awan timang bantay kan ka itang aldaw. Uray siyak pailaeng. Day off ko ita. Kaya't kaakadoan diti ospital. Ha? Maramit mo dahita? Apay kit dinasaan. Kasapulan ni Ma'am Marites ti kadwa na ita. Beverly, mabait na kunay kan ka. Ala, apay nga itagluwa ka mo ton, Ma'am. Diyak ngamin pagarupan na kastigayam ti kinaimbag mo. At pakawanan na kadagiti pamadakas ngimbagbagan ka. Pakawanan na, Beverly. Saan ka nga agibalas iti sakit tinakam, ngamket di kinaimbag ti pakitam kadagiti nagaramit ken ka, iti saan anasayaat, tadita ama amiris da ti biddot da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.